Kashnong met nathol gade kaway na kispatali kishnong khasi kebadan Habarak Valley Hakachar Hills District kade kashnong kebadan hajan kaput bat kajala Manipur bat Mizoram kajangar kumbalai kentai dashong kali nasilchar ha kade kashnong kishong kisa kipat khasi penar kiba im khambun daga kamrap tempo bat katto kat neru ukwai kashnong kadan kumbah drip ho yingi bat baro kade khasi penar Laithu bala penlong shnong hangni na duki post nam balalet. Kashnong ringkar ke jinget relang bat ka balang Presbyterian na kani kashnong gila thao lat bandon no la ka jong school hapo kani kashnong. Hadin baki kena na kani kashnong ki ba lit school shabar jong kashnong ki mat ki jing e kum ka jing shakran ben sha sho sha dat bat ki we de ki jing e kum ta ha kasnam ahaja khatnyo na ka jinget relang ka balang bat kashnong ringkat ka Barak Valley Christian Missionary Society la sengno la ka jong school ka bala ai kerteng ka Mednath Hall Presbyterian English School kandi ka school ka don nadu nursery hadu class 7 ki kana school ki don kumba prapu armut bat kinong hikai ki don dringut I headmistress jong ka school I mesri kanti lingkhoi le thu kumni halong ki daw la seng ya ka school bat kumjuru ya ki jing e ha kani ka snong jong kani ka Mednath Hall ha ka bangni kong kani ka school Kalayo sgew, ya ka way ka kanhun missionaries, kabaki ay kateng ka BVCMS, ka Barak Valley Christian Missionaries Society. Kani kaday ka kanhun tre mission, kabawan ban bu lang ka mission hagani ka Than, Silchar hagani ka Kachar district, te kalabu ik school hagani ka Jaka. Lang ba iway mission director Master Penchai lang Karbamon ilawan tray hangtay ha Mutrapur blembat ka pokse te ha katakapor ila tray kum missionary hangtay hakate ka school pat hadin ya ka jinggan tu mansim jong blay ila sedang banyeng lagi jong ikejat banseng no ya ka kanhun tray mission hakane ka Than Banseng no ilagi jang ikijat lang pa hakakanhun ko jong u. Te hakatakapor ini kirang ba jong gane kasnong kilayo sngew bat kilayo kijing mentoy jong te ko school hang te Hamotrapur te makiru hakane kasnong ila majing esibun ha habaki pa school ikikun siya ki school dekan laban ong siya ki school siya ba jong gane kasnong te kisyam jing esibun namar ikun kihabannya dia kakejat empadon ka surok halanti sungkin kimat ki kenduin ki jing nang taru umday tang kata ki donru ka jing syak nyon ben haki wai pat ki jat ben riu ki habaki le school ki don ki jing syak nyon ben ki jat wai pat ki jat ben riu ki syok ki dat dia ki kena school hakan ka sunong te na kata kadaw kan ka sunong hangne nang ba ibe irang ba Kumbalak pensiun mene Master Edwin namare ila yalang katukan yang ngot ki parang ba ban pensiun yaki hamtam ya menteri snong bat yaki parang ba apo jong kasnong ban pan school no nakaneka society te hakata kapon hakajing kren ke jongki haki snem ar hajar khatn riu hakata kapon ila yo ekajing penlong ya ka komiti snong ke jongki ban ye pakat lang kumno kinle ban kerpat ban penyuk school hakane kasnong kila pelong ka jingalang te hadin kata kila yo i kejing menjur jong kasnong ka thau baro te kila pan ye ka school jong kane ka society kumta ka society ru kala pedyang ye ka city kerpat ke jongki kila wan seng school hakane kasnong hakane ka Mednath Hall kila yo ban seng ye kane ka school ha usnem ar hajar kat nyew haka ar pen riterik ubenai Januari snem ar hajar kat nyew tenadu ketuka snem hadu menta ke school kalajan dap prasnem te langba ke jingwan jong kene ke school hakane ke snong ikun jong kene ke snong ikna kila kamyo ya ke jing mentoy langba kene ke school kala pensuk kikmi kikpa kalau pensuk ki kena bagi layak lalat banyak kejat banyak sabasnong bagi lalat ru na kejing syak nyon ben hagi wepat kejat benri bat kumcuru ila yo ban yang dalaki kejat
da ka jingat trelang ka snong da ka jingat trelang jong ka balang what happening kani ka jingarap jing sei but ke jing sei bor jong ka snong jong ka balang bat jong ka society ru ban kentiu lane ban wan ra ya ka jing roy ya ka school wat la kata ngila sei bor kat balak la ke jing la iko la ka bor ke jong ka snong jong ka balang bat jong ka society Henry hapdeng kataru midang don sibun ki jing dawa lane ki jing tuna hakane ka school jongi hadu ide kisni ki pamenta langba ka society ilala ban penjeng ya kane ka school ka barim nadu ka bamaningkong ila presitam kumna ban penyo ya kane ka jaka bat hakane ka snong ba ublei ula kurpu balap dan iwe irang ba apo jung ne ka snong ibala ais bun mensim ya kane ka jaka ya ka ba ilayo ban na ya kane ka yung school bat ka snong hi bro ko we ilayo ban mi pat ba ban ya trailang ban penjeng ya kane ka school Henry kat pananyat kisngi kisnem ka society kala donru kijing temu ban penpa penmiat ya kane ka building lane ka de kijing te kumta kala no senyang ru ban sna ya ka tai ka building nga batmai te Henry hadu menta namar ba kane ka society kane ka kalhun tre mission kalet ban seng mission hap ki wait akaleng ki jaka om tang baka makahi kan tikli makahi kan selut di ke baro ndai ban hika yi ki bri posnang kumno ba kinang ban yeng dalaki jong ki keja te hakane ka snong ru ka society kala hikai kane ka snong kumno ba kin yeng dalaki jong ki keja hajing don lang jong ki hasenda jong kisnong te kane ka school ka jongi hapdeng ke jing sei bor jong ka snong jong ka society jong ka balang idang siam sibun ki jing man usnem ni haban mi ban penbaha penmiat di kane ka school namar basya kane ka than hibun ni kitu ki kenyang ki ong ka kenyang ka kalarun kabam ya kine ki sit kine ki jingker te ka snong ka siam chitom haman la usnem ka haban trei ka haban penbaha penmiat di ka school kumta ka society ru ka persyang ban ai no da ka building ka te ki jingte ndrei namar ka society ru kabun kilang ka mission ya ke siam jing kumno ban tradep ya katai ke building kumta kum kinang syang snong lene kum ka dekat jong ka MC hibro ko we ni siam jing kumno ban penpa miat ya ka namar hakane ke snong ru amdei ba ibru ki kinong ibru ki ba tresor ka ndai ki ba rep ki bariang lada ka rep ka riang ka kiu kumut kene ke snong ru kalayo kambun ya ka income ke jangki ndai he kini kisnem ka brale awan ka khlam ka babam ka papanjot ki utum peu kene ka dong bat kene ka than kumta kene ke snong kala mat ki jing kim yo shu ya kala kumno ban penyeng ya kene ke school ban penbaya ka kalamat sibun ki jing snong jongi te ngitip iba ikin tho ane bas nang dong school ni usnem ada khat nyaw ile inti ter kada do usnem jandap usnem kinti menta te ngong ba ngamla kena siau penpau ke siau buram ya i ba edwin lemare iblang ai musim kamtam banandra ini school jongi hari senang jongi te swa men yo ini school sibon piyo i kun inat jongi ki habit jongi kamno isem jingi ban pas school kamtam galati ka bacangai bat habangi pa segawe itakaru isem jingi di kun inat jongi di hab barit jongi kumta ban piyo i school lang ba iba edwin lemare bakumta dara kimdan lang bak ngiru kamta mi ba pensai ulang director dong school das siau lebingi ban penyo ini di school kemudian kan senang berwalang jongi
kumta na do balang kan school jongi ha ne snong balang jongi bendap ni kisokmen kamtam ro berang penyo ni di mentoy cibun kamtam na do ikon rit bat ya ke berit jongi bilang yo juga jingnang jistap kamtam na jinglong gamet bat jinglong musim ro ki ai ji kai na do jinglong met bat kamtam na ju jinglong musim lekai ikun jongi badon kan school jongi ha ne snong bat balang jongi Nementa, jadu ba ke school jongi kawan ne snong yo dimuntoy sibon kamtam dari pali school sagawe pakijaka kak nokta ka jinglut namar hangang ilong kibriyo kiba rep kibitre lagi jing rep hande sending ban pa school sagawe pakijaka namar ta daw lagi pa school sagawe jaka ton sibon ki jinglut ngata daw pendap ki sibon habai yo ida school hande tang ba school ngin hapan siu kata de kejinglut jongi hagane kesnong hari rempeying jongi kiba pak school hagane school School haka Southrick menta ubanai ka khot sungba ya uba Powell Socket MDC but executive member ka KHDC banle jingo karpang ye kane school ban hadin balai thu ya ki jing e uba Powell balai thu banagal yang ka KHDC kamla banyarap EA ya kane ka school namar ka de ka baran shabar ka jalla wat ada ka de ka school jang ki jet bandriyo khasi panar hendela ong ba unsa yakran but kinong elam jang ki kunhon but kaseng ki khasi panar ha barak wali bat kumjuru anda yo alat on yakran mat ki MBC na ka Char Hills la penchet tham ya ga ne jinglang da ki jingwa bat jing sha tan ran ki khna school ha ka balai don lang ki nong elam shnong ki nong elam balang bat ki kimi ki pa hai khulai ya iba comment apse belong i chairman bapanya i kali ka jinglang ya Miss Riketi Lukhoy belong i administration ka school ya pi ki nungkai baro ki badan bani kane ko por ya ki itu basan ya ki ramba balang juru ya ki kimi ki pa ba ya ki woi pat ki ru ramba jo kan krishnong juru ki parlok ki ramba bana kane ko por kham ta e ya pi ki kena school ba kum juru ya ki ex students juru ya field secretary jogi badan bani kane ko por ba ni parlok ba ban kane ko por I believe he baro aga kadeng jo tra jogi which is press so kwen menjadi nomor pi hakani ka school bakani ka shlong nirawar sini la arsil mo iwan nan ta kam jong ka balang de ki ka sin ka wan nen kok nge bagi jo o ya kendu ya fi kum ki nong shlong baro ki badan hakani ka shlong na thol ni so tho ba ka school ka dan ka tiket ka bakhia tin dai ni pampau ka ji songu yo blai ba ula saya kirang ba nak di kesnong ki badan ke kit kli ki badan ke sofia nak bata ki help ki barit ki badan ke kit kli nak bata kesnong ka thau ka ba ki apot snow syaka society mah ka barak bali society bahkan bu ikan di school akan ikut cakap walaupun kita ki jing nyili i baka school raya syafrang dak jing trestom jo kesnong dak jing trestom jo society bahkan tam nagajin tresitom jok pi kumki noi kai baro rentak gajung kersa jok ki rirong ba bat pi ki mi pa jok ni ke school ki nagalang jok ka MC jok ka school pila pau itu di jingang kamma ka fencing nang ta ka office jok ka school bat ki wete ki jingang kam ngala single matan hali ki na school ngala bu aka ngawal ke jonga ki babon pro jangan tene slogan ani imolong ke ka school mo tingang lemba jogata ni singen kan pli kala kalenti na kamata manginyo man ay ka jingerap ye ka school kum UMDC ang tayo po shalom gidan ka office bangiyo giyo ya ka jingerap natin na kasokar India ba lemba ka jingerap bangiyo na kasokar India ni ay sa ki school kibukum gini ni ay ki shalom ni ay ki balang ba kunta terter maka banang hane ka po banaday ba ka school kadan tayo shalom Hakan ka jo kisir ngin penbanay ka scheme na ni katakala jingara ban ay ya kani ka school. Tin lay namar bagani ka school kadon syaba jong kani ka jalam me khlaya ko jungi ki kendon tre kam de sokar India ki sya yangi dengan ay jingara ka school ki bam dan apo ka jala ka jungi. Tin lay ka bungong tapat tin lay ban du jingkarman mo tin lay ban du jingkarman kumbal ong ipi ngadon sibul ki parok ni jetrei
kesenam siya kesenam bangin pek iki school ki bokum kini ngin pek iki longyen sem ki beduk bat kerpa ui pi kan ko pol bapin bu age jing duai nang ba oblei on mino yang ke school ke jompi pli kala terenti hang mengina wan yo ikina jing rap ban pek kerpang nakam ta jo ke school nalakali na imes bafilong kelas A yo melang hakin ki kamramo ki bakas society kan shna tempat don ki jing khan tempat don ki jing khmiet nakalang jangan teresitom bo kerpa du ye jong ba thank you ki perwanang banga ini teresitom lang bat ngat saya kendu ye kinangalam jangan di society ke ba sen ye kan di school hangni kumla mungkin ya thau kilat kelenti nakam ta banyarap ye kan di school ngadon gaji ituru bat kitu kinangalam juga khasi jenta barak bali development council laslan gaji from habat ki ba lomba jo kataru ngenya Trilang berkini nya wa kira inti kulun mungkin menyerap ikan school. Kai ke bangala bale na kalang jonga kamu MDC. Hani po kasarel kadang ru ka district council. Kemudian nangi teh po Shillong. Kidan ki MDC ru jaga ni ka council. But kasokar India ka jo ay yang ka pisar mana kasnem. Syaki autonomous district council. Bang ngai bang ne po kasarel ru ka district council tanyo ikin kila jenyerap. Mana perkat bagani ka Jakarta rekam ni ka office yang ka kasar hente sekose kata nane po sesar dan ngal kali dan tayo po haflo mo tayo po haflo te na supply por hago gisi nga suwang nang siya po haflo mo ya kundu yaki MDC juga ni ka sekose nane po kasar benefit banyak kerpa kung mengila bende na kumtagan ka school pagkumalaong dai chananutan baka di school kadon ke ruah kabini pada NOC ya kata rugi sekeren lang para MDC kiba lesi don MDC pada pek yang dikatakan ke jompi dan lu CM maupun pek yang dikatakan sponsor nya wat man kilat kelenti yang kita mengyarap ikan di school ngayu baka jingdan juga di school kalong ke jengkerku ke bakhrawe ikan di senang ke jompi kembali headmistress ila penpau ya ke jing bagi kena school ki ya kedua kepol bagi lead school cikwi pat kisna ni sokuman baga society kala jid ya kene kisna ko jophi bapin dan ya kene ke school ni bakumno ki have ki barit ki jumi kala yo ya kala ban school kene ke school ke jophi kana bakina ban yo ya ke jumnang ke start bunyo ya ke akor ke burung ni itna bi ki na school ni ki along discipline bahamo ki ram bagi uniform ki jomki wala na bidon kene ka riasa kene ke jaga Rai kai ke para penkiman yang kalong mapi bat ialah kereti ke dostor mapi penek yang kata jenong tenrai jo pi kum ki khasi kedi ke para penkiman yang mangange rugi para khasi gi para penajung yang te po mefraya bagi i pi kum ni kendak da kejing keman ke bakhra
cintai hitam kaburom ako tungin rikendam tungin